Balipisan titiang nunas uratiannya ni majeng ring ide dan sarang sami sepisanan nunas paswajan ide sang yang widiwasa mangde sinareng sami ngemanggo angkrahayuan lan kerahajengan punika taler iratu ide dan sinareng sami presida mempadu wedana ring galahe sane becik puniki ring bulan basa Bali sane kaping 7 ring SMK Negeri 2 Sukawati Rahina Warsmati tanggal 12 Februari warsa kalentari Selai. Kuliahan bahasa, aksara dan sastra Bali sebagai sumber kesadaran menuju harmoni sapasmara raya. Nitelalih titiang ngaturang swasti prapta saha parama suksema riantokan iratu ide dane sareng sami sampun presida tur ledang rao ring parikramane puniki. Pertama, majeng ring Manggala SMK Negeri 2 Sukawati sane banget singgihan titian. Manggala Komite SMK Negeri 2 Sukawati sane wangyang titian. Wakil Kepala Sekolah ring wewidangan SMK Negeri 2 Sukawati sane banget wangyang titian. Angga Panuriksa Risa Jroning Wimbekara sane wangyang titian. Bapak Ibu Guru miwa staf pegawai sane banget baktinin titian. Punika taler pamilat Wimbekara bulan basa Bali miwah para sisya SMK Negeri 2 Sukawati sane banget tresna singin titian. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Namastu namo siddhiyam nama suah Om Wakratuna Mahakaya Surya Koti Sama Prabha. Majeng ring Bapak iketukan majeng inggih Dorosa. Mangkin titiang jadi ngaturan indik pemargi dan pemargi indik bulan bahasa Bali ring warsa 2025 puniki. Kapur ring alit-alit sareng sami inggih punika sampun wenten kesurat ring ajeng inggih punika kare nyurat lontar wimbikara mekidung kaping kalih kaping 3 wimbikara video konten. Ane makin kelanturang antuk sembrama wacana saking Manggala SMK Negeri 2 Sukawati sepisanan mungkah bulan bahasa Bali kaping 7 majeng ring Bapak Imade Somo STMPD inggih Dorosa. Akayu bagia rainane mangkin parikrama bulan bahasa Bali alit-alit sisya maksami lan panitia suksema sampun titiang pinake Manggala SMK Negeri 2 Sukawati lunas mangde parikrama punika tetep ngelantur. Bulan bahasa Bali sane kaping 7 puniki. Ngiring sareng sami setata nyarengin ngerajegang bahasa aksara lan sastra Bali drawing. Menawi wenten atur miwah parimolah taler penyanggeran titiang sanenenten manut ring arsan ide dane sareng sami titiang nunas Agung Rene Sinampur. Pinaka pemuput atur puputang titiang antuk ngaturang puja parama santi. Om Santi 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 Om Semakar Jaya Jaya Jaya. Wimbekara Kidung bulan bahasa Bali SMK Negeri Kalih Sukawati jagi kekawiti sane mangkin pacang kekawiti Wimbekara Kidung majeng ring pemilihan nomor undi siki Doros Siang. Om Swastiastu.